Last year ke ile lenyalong ka mora ka mphahlele ke fihla kwa mphahlele wa ke go itse batho ba ba swere ga botse ba di ka ra stretch tent ngwana mma o iketlile ai ke nna ka tswela ka masemola ke re ke nna bale ke swara front seat ke re ka pele ke re wa wa tswela ba ausi ka catering ka re ba swere ntongo le nngwe ya go je ngwana ba thoma kwa marago ba phakisha a betla rong ya vegi ka maraka ya fela a potse ke swere ke tlala ka nako etsa taxi go tloga masemola hlelang phahlele ma kukutu a no go tsara ntle ke ne ba ba ntloela ba ke tlo ja mo ene ke kwa marago nka se ba tla ba ntatella mo wa ke bona ba tswele go tsara ba ile thoma ka marago gape ke tšhentšha stulo ya ka marago e vule kwa marago batho ba le bona tla ba phakisha go thoma ka mo pele sentse ba fihle go nna ya fela gape a potse ba le ka nako bua le ditshwele ka mannete go tsara plane ke dula gare a dula gare a tswela a o se mongwe be le container mo a swere so go tsara ba le mo ke jele mo ke matheke go tsara ai tswela ka masemola ka nna ba tone go tsela nne ke mpeng wa bona am tseno molata fela ka o se a ba mo ya plan before you fela mo ai a o se tja ba o le live ya fa sa ra topa ka mo go ratang topile ka mafolofolo a mangwe the time ke bula ke no go je le toothpick a go tsore ke no ngule nga nna skaja